Усім доброй раніцы, мае даражэнькія. Пятніца, 1 май. Свята у нас у Беларусі. Выходны. Ну, не знаю, як у других краінах, а у нас сягоння праздник. Не рабочий дзень. Ну і людзі святкуюць 1 мая. Ну, хто в агародзе кавыраецца, хто на гулянку ідзець, бо сёння маёўкі ў нас на раёне будуць. Будуць і спяваць, будуць і танцаваць, будуць аддыхаць людцы. Як і раней. У Беларусі так было, ёсць і так будзе. Краіна для жыцця. Ну, май такі, я скажу вам, не дуже ён цёплы. Як казали наши дзяды, май коню дай, а сам на печь утекай. Это так, но лето будет теплое. Это кажу я вам, Гарыныч. Так як бяроза распускается першая, як казали дзяды, значит будет теплый летом. Калі распускается ольха, то будет дождливая и холодная. Ну, поглядим. Ці правду сказали наши дзяды. Ну, вас яшчэ раз з пятніцай, з 1 мая ім. Усяго самага найлепшага вам. А да Гарыныча, ну, з майго хутара.